Dakle, ono što je takođe jako važno da kažemo jeste da ideja Demokratske stranke Srbije je ideja koju danas podržava većinska Srbija, jer većina građana Srbije danas jeste za to da Srbija je nedeljiva, da je Kosovo sastavni deo Srbije i da država Srbija bez Kosova i Metohije ne može da postoji jer je Kosovo i Metohija njena duša. I da ideja političke neutralnosti jeste ono što je prava ideja države Srbije, a ne ideja da Evropa nema alternativu koja je doživela na prethodnim izborima krah. I to je ono što mora sadašnja vlast da zna. Ne može da nastavi putem evropskih integracija koje urušavaju Srbiju, već ako smo glasali za promene, te promene pre svega treba da se ogledaju u tome da se posvetimo očuvanju državnih i nacionalnih interesa Srbije. Jer sve ono, ako se do toga dođe, što vlada bude učinila, a što nije u skladu sa Ustavom Srbije, nas kao narod, kao stranku ne obavezuje. I to je ono što nam daje snagu da se borimo i u danima koji dolaze, a što nam je zapravo davalo snagu, pogotovo vama, i u danima i godinama koje su iza nas. Hvala vam puno.